Igenzura rya mubazi z'abamotari ryasubitswe naho amande yo aragabanywa. Guverinoma y'u Rwanda yafashe icyemezo cyo gusubika igenzura rya mubazi z'abamotari inagabanya amande bacibwa mu gihe batazikoresha agera ku mafaranga y'u Rwanda ibihumbi 10. Iki cyemezo cyafatiwe mu nama yahuje inzego zirimo polisi y'u Rwanda, urwego ngenzuramikorere n'abahagarariye abamotari nyuma yaho kuri uyu wa 13 Mutarama umwaka wa 2022 abakorera muri Kigali bakoze imyigaragambyo bagaragaza ibibazo byinshi bahura nabyo by'umwihariko icya mubazi bavuga ko zibateza ibihombo. Bamwe mu bamotari bavuga ko bacibwa amafaranga menshi iyo bafashwe badakoresha mubazi, ko bashyira umusanzu mu makoperative yabo ariko ntibamenye irengero ryawo, bakanavuga ko bacibwa umusoro mwinshi. Umuvugizi wa guverinoma wungirije Mukurarinda mu kiganiro yagiranye na Isango Star kuri uyu wa 13 Mutarama 2022 yavuze ko muri iyi nama hafatiwemo umwanzuro w'uko icyifuzo cy'uko abamotari bakwemererwa kudakoresha mubazi kitakubahirizwa. Yagize ati hari imyanzuro yafatiwe muri iyo nama kandi irahita ishyirwa mu bikorwa guhera ejo, ni ukuvuga ko yagomba guhera kuri uyu munsi ku itariki 14 z'ukwezi kwa mbere 2022. Ku birebana na mubazi, ibyo kuvuga ngo barasaba ko zikurwaho ntabwo zizavaho, ibyo ngibyo byo ntabwo bishoboka. Ariko kugira ngo ikibazo cy'abamotari badafite ibyangombwa cyitabweho, Mukurarinda yavuze ko igenzura rya mubazi riraba risubitswe kandi amande abatazikoresha bacibwa azagabanyuka mu gihe rizaba risubukuwe. Ati aho bwagiye gukorwa iki? Ikintu kizakorwa nuko ku birebana no kuzigenzura, iyo nama yanzuye ko biraba bisubitswe kugira ngo hitabweho icyo ikibazo cy'abamotari bari mu muhanda badafite ibyangombwa. Icyo nicyo kigiye gushyirwaho imbaraga. Noneho kuri mubazi niba bisubitswe, hari n'amande ngira ngo babacaga kubera izo mubazi batazifite, batazikoresha cyangwa se ugasanga irazimije, ngira ngo babacaga amande ahera ku 25,000, none ayo mande azagabanyuka agere ku 10,000. Ibi bibaye nyuma y'uko abamotari bavuga ko basa naho ntacyo bacyura mu gihe umwaka urangiye, bitewe n'amafaranga menshi bishyuzwa, bemeza ko amwe muri yo atanasobanutse. Reka tube dusubikiye ahangaha, turakomeza no mu yandi makuru ari imbere uko bigenda bisobanuka byose. Kandi mwe mwakoze subscribe turabashimiye cyane, namwe mutarayikora turabasaba gukora subscribe kugira ngo ibiganiro dukora bikomeze kubageraho uko bikwiye, kandi ndetse n'inkunga ikomeye kuri twe kugira ngo dukomeze kubagezaho amakuru atandukanye. Murakoze, Nyagasani abarinde.